julle, ek is Leah en speel saam met my Face Mashup vir CR Productions. Lee, Bobby, Fran, Bobby, Zon, Willem, Shanique, ek voel dis Fran, dis Ivan Roo, okay, dis ek. Sjoe, wie se make-up is so mooi? Dis Megan! En dis Juanita, Ruan, Robbie Ivan, Zon, Franja, Shanique. En die mense is al hot hier so by CR Productions. Willem, Fran, Ruan, Robbie, Zon, is dit Ruan, Megan, little hottie, Dian, Fran. Julle almal se hare lyk dieselfde, julle moet nuwe hare kry, ouens. Willem, Robbie, ek het nie my bril aan nie. Is dit ook reg?